pin jelek gobane aja anggon ngesihin bikas ya panglung yen gobo kengkena ngesihin nyilurin jelek gobanen melah bikas nih ado kendalang cuma sak nyupat iraramo pangnya na angon aja sinongan kena sesengaan payu berungkung apa isine tapi cio sandring bener nah pangdo subo payu berungkung dan misitain sampi dan belek seduk asal seduk jadi kini padena kena bapo apa nih ado dini kalau nyuang bapo bang bapo akuin bapo cucu panah ayo nasin tawang engalan bapo mati pangdong latas ya belok supaya nawang kangen kau jaat orang kepuri pang memarakan kepuri gunangan awat aku alih kemoseng jala arah alah asamin sakit ku amarta pura bapo sayang ditu kalau ido sing wikan bapo lan pengabih di kondang matu aja kamu motor iki pasang negara salbo na bajang pasu bajak wawe bagumi sing bokonen karuan tawan na bajang suklo bajang layu ning ranang sepot tatiken sebilang iraga pesu das timpal-timpala sing ada nyapal kengkereng taro ketu mau kejang mau plungan gunggek kordewa jatene nak anak apa nenah ketu am sing gilemo yen no timpal no ajen cokor dewa jatene nak usak sen solahna gitu ban. Aduh, ada ajen yang orang usak. Medal ka jabo. Nyuluksuk pemulihan umay banyak. Asal ada nang lapan abajang plikas kita. Asal ada na jana gredeg kita. Liu na beleng-beleng sing ada ngakuin nyen ngelap gaya tuh gitu ban. Cina benanang atuh gitu ban. Aduh. Yen sing pedingang ba sore na san budi pedingang jelek ati. Jatene ya aji mulai sing dadi urin. Ji ada nang san rabi rere beketang selesai masih sing ten bumbu nyi. Jani tas yang ada di pura dijolen kan ngalen cewek. Oh ya nya anak kedua ngejong ngulin ini ya gigis sing iraga nawang. Timpal akrab tas ketang kan ya aji ay lek atiban dijo kaden jang muon. Klimpang orang ngelang panjat tahu kedlon sing teko pot asang bawa beleng dadu teko yen mule nang 6 dino sing 6 na beleng ngono kene len bukan ini asal ada mau jajaran ngaji bakal teko itu ya laku tuh yi kene ya kempuk yang bajang-baja aja no. Lek ratu, ragot di mana ngelang noles sing mau kita. Meratu, bok ne, kengken dia cara sebon pret. Aduh. Ales ne percis cara ales belam cakocan di tipi-tipi. Meratu cangkom ne. Ratu, padahal sing mau kenyam dong. Terus mau kenyam. Kengken dia cara jet sampai kena hujan. Jebang. Nih nak dua playboy ya dah.
Ini saya nak dua playboy masa bang yang panak ni jelah. Bang yang panak ni berbanding nyolai salah bang yang nelen ni keredak ke buka kaki ke. Ni no aja anak beling mau perarang no. Wah, nih, yen sing man ngeraos sang reramo sakit masange. Jeli reramo ni ngelang masih jeneng. Nang apa menjatini jeneng keuangan? Mas, pipis. Nang orang kapin ngaji mirip aja bakal nemang itu. Mungwek sayang aja mau putra ring titiang. Ini pengangin tapi malih ajang-ajangan. Antos ngewanah ini titiang ji. Kemohon boyo sangkan yang pengangin, boyo sangkan yang ajang-ajangan. Yang ngemetuang becek mana titiang. Ji. Apa? Banyak-banyak sambil mempelunguan mereka ke puri. Akeh nak beling ring jabo tan ada ngakuin. Haji dan makar di belengan ring jabo ji. No yang kayu nanti. Tuh yo dako nang nek ketok-ketok kayak. Nek sangat ngemetuang sekal ring mana titiang ji. Tidak kalaipun masadu ring titiang semalih nyengong titiang pianang bebinyak ji. Yang ora panang bebinyak. Milu tiang ni pagkain aja di jabolan ni. Nang kayon-kayon na ragan aja ji. Hei, nyen bani nyenguhang jening panak bebinyak. Sejabo mirip jelemu iriati kape jening kape ni nanti. Makena kengken ngutah ngising. Orang kape nanti nyen. Yentan gugur di tiang. Eleng di tiang kawentan mikir yang puri. Sekate tiang ingat aji kemauan sanering di tiang. Ibu sana ngerti ukuran di tiang dan namin panggung di tiang. Melat yang memen kepitan je. Neng, ping kudo subuh haji ngoren jening. De jening nakonang meme. Sat jening lah meme subuh mati. Kanti sesat jening lah nakonang meme jening rumah sak jening ngemadakan haji penghengalan sede. Tan kaya naji mau sang sira memen di tiang sapunika. Weh, yen kene uno kayak kekenah sebuah gantian. Oh jenang misi cara pengkrimik banyak rikir yang godang waktu nih. Saja jenang yang pianak bebinyak. Nah yang kayu-kayunya rakan aja nih. Doga saja mekardi ngardenin ukodanya aja mekardi. Dibuat-buat deh, di marga-marga. Sangkal kene pemetuannya mempol-polan. Ngeh, sepalang haji subutan selatan sudah masang sira memen tiang. Aku mensangat tongosen tiang dini. Ngelah haji kesugian, saling ke ngerasa noleh dari tiang bana. Jangan poten kesugian haji penglah, jangan mekri. Hat, pokoluan. Weh. Kaki jauh. Nang melang orang kapin ngaji yang itil malah bakal video. Kaduk kadet. Udah. Manus. Ye, mau sang kisiro biang tiang aja. Pangkala tawang tiang ini. Hey. Sing ada dadu tetlu pianak haji tua hidewu senungang. Mirip nih jani panumaya naji bakal ngebahanyin sujatin memen ceningi. Aduh. Kari hidup memen tiang. Aduh, terus tan berikir yang puri aja. Kene nih. Memen ceningi ngalih gai. Dijo. Liwat pasir. Jo. Jo. Dijo nih kaji. Apa ada gumine Jakarta? Gaya napi mak memen tiang itu. Enak tadi. Bintang film sinetron. Bi, ada yang menawari dan di bintang film. Oh, cekek memen ceningi. Siro ji pangkala tawang diangken pen manis semong yang kan beli tiket kalih yang memen. Bener sing ten balik TV. Dan Tuh yatun napa memen ceningi. Yadun. Woi, yang saya ngeramang keco, yang penting kan tiang lah meme, yadun ya yadun. Belani yang dapat yang cograha yang banyak-banyak kordewes yang lah meme, panang bebinyak, yang lah meme, yadun. Nge, meme tiang pun tawang tiang, nonton.
Makin aja kan ampun lingsir niki. Ya ampun bajang, merere nama lu motong hidung cewek naik. Nah yang dingakin yatun mati ngadag yatun. Makin tiang bang itu bang cowok. Umpama dia kalau berangkat ke Jakarta ndok memen tiang. Sira uning ngene ke kodan liu ji. Ada na tepung tiang, ada bayun tiang ken yo. Dia tiang pangsi ngomong apa ya banyak ke tiang keke cara dedek. Elah. Elah he? Sakiwalu jeneng pang bisa ngapo semite ngapo sebengane madan sebeng nyunyur manis. Sebangnya nyunyur manis, begitu? Di mekenyam benone masih pang nyunyur manis. Kenyamnya pang manis, Liate pang ngeludru. pang manis. Be, pandosin nasme boban gula kengke yang. Kemudian kemulak. Sinya kok kadeh manis. Nggih, Di menjalane. di majalane. Pang sadekimpus. Jete, Ngenyang ting. banyak cara Pragawati, coba ngejenge. Aji dari nak runo, tiang dari nak bajang. Umpama aji tepung tiang di pinggir jalan gitu. Mau kenyam, nyeledeh. Mau jalannya pakai pun. Jete ngengeng. Ibu mau kesiap saling enak lenang. Mangan kadet jenenge. Oh, Ya nak len kena bisa pungkat ya. bisa maklepat. Apa nih? Nyanen. Makanya kan apa yang berpapasan, apa menorangnya? Ning, lektekan ya nak keturunan totone kendak kene. Katanya Bandreng matane one. begitu, Jeneng Cina masih lektek anu. begitu. Disebut lektek jeneng kecengit-kecengit ini ya. Seng kena haji kenyam aja gitu. Oh, kan orang nabi malah. Ih, jen banyak mekenyam ya mas barang. Woi beli nganten yuk. Bisa makan ngulungan batu buku deh. Kemarin tepuk sengor apa nganten yuk kadang. Dan misi nabi. Dulure beli nganten yuk jip. Oh, makan jip. Beli nganten yuk jip. Beli nganten yuk jip. Yang kalmandos manuji. Kali. Siang penganggur. Mudah-mudahan aku Alah. lanjut nih. terang terus telur terus ayam kecil ayam pitik yang siap jenis yang pitik kone nyamuk bentar kijo ya kone lakuna sing enak patik terang galang neon rame woi wow medal kerasakti mangkengken keratumpe pasado kan bantu arkengken pangati cang sing bani tangkil kepurine kengken carane jani pangsing cang dukene ring itu anake aku bodoh las jeni ngalen dene nih one takut si kedukain bener pakai cek dukene gen cang tawah pepesan belis sepatut dukain itu ang pernah hangi bawa tingkahnya na anu kain jaya dising taen dukene patuh kencang karo cai cek cang pernah ya cang metingkah
Nih, kengker carane nih. Oh, kena ki pangseng dukain-dukain lo yang ditangkil ngepuriang. Pang perah gitu. Aluh he? yang tangkil ngepuriang. Oh. Iwasang mato nih. Ijo itu duagung melinggih. Oh. Yen itu duagung melinggih di gedong bedajo, awake bedlot laku. Dohang ibu neng oyo. Kena cek walau dohang ibu nengil kengkenangan nukain. Yen itu duagung apa dano disengol, awake ketukul laku. Pucak artinya dohang kan bohong oyo. Oh, cek walau dohang ibu nengil kengkenang kal nukain. Yen ado tamiu, Yan ada tamiu. cai bener nyapo. Awak sing nawang apa? Awak tadi parakan belum? Gitu sangkal tamiu sapa? Hah? Yen bocil nyapo tamiu, jodoh duagung duari kal nukain cai dia pang tamiu. Nyalek kayo nidone diarep Nah. tamiu nih. Oh, begitu. Agat nih pang tawangki dari tukang sapo tamiu. Melah nih. Maro rauh tamiu nih, ay ngeh raresang melingih sikit tau. Oh. Bulantasan gitu apa katuran? Sing katuran lanyaran. Yang tamiu nih ngelanyar, cai milu ngerokot. Sing meli rago rokok, mangan rokok. Oh, sajan lung dulu. Bulantasan gitu katuran wedang. Tamiu nih ngewedang, cai milu ngopi. Sing meli kopi, mangan kopi. Benar. Sajan. Oh, gitu. Cek walau tuh utang munyen cah. Begitu kedoh ceng bancang oyong nah. Bulantasan gitu, Hah? yang tamiu apa dano katuran ajangan, Hah? cai milu makan. Sing meli sajan sing musuang pipes makan. Oh, Kang Wang makan jalan. Oke, itu nak kalau kedoh ceng bancang Yen oyong. sing man makan jalan, Kang Wang makan rumah. Yang sing makan rumah, Kang Wang makan aspal. Melah denger kalian teh. Aja jelemo. Awak kepasan beli. Jelemo kerangan ngelengit. Tu kengkenang taro dukain orang hidup duagung. Ye. Sajan tuh utang ini. Ngelen-len ulat yo sing tangkil ngepuriang. Hidup duagung subayat medal. Pangsing bener apa dano kedukain. Kang Wang kalan pedidian Kang Wang tangkil hidup duagung. Kainggih aratu duagung. Patut mau cokori dewa duagung. Banyak terwe sami sampun terpis. Nah kuatan nyantos dari sampun medal cokori dewa duagung. Iwan mau berbuah wasang nado. Kainggih pamit berot yang Kemudian pedi ditangkil. ye Betul ya. para kami bentir dong enten cokori dewa mirang anak tabrakan I bener mentabrakan. dong ten mirang Sing. anak tabrakan I bener mentabrakan. deriko bedangin Dijo. terminal Batu Bulan Ditu yang mentabrakan. iya terminal Batu Bulan bedangin Ditu yang mentabrakan. iya bedangin terminal Batu Bulan Boy, ditu mentabrakan. iya Ada sangat tabrak oke montore ketas gotes di jalan kadil ke tengah goh teh yo. nih tabrak oke montore ketas gotes di jalan Ada sangat metahanan yo. banget Ada babak. batas sipone long nih kak Kadil lung batas nih. inge batas nih long nih kak Motor usah. usah dibingkin Subuh aja abang ke bingkil lo. ampun usah dibingkin Tar. ikiang Tidak salah tampi nah. antuk napil Sing ada tetujuan gelalakar nampe sang baktin cene. Saya menyamang ngajak dadu. Angganing kadi sepite. Ien juang ani sebeliwat suwe kawine. Nyanan nyepit be ulam bareng-bareng. Cara jani lantas. Binyul ide sang yang widi. Metabrakan nyamane. Apa ale kepurina kamu malu mo? Luas. Ale yang yo anu apa balian apon penyampi. udiang renah balian apun mangkin Periksaan ke rumah sakit nak ya. mangkin anak gelam deriko anak gelam di rumah sakit Badong sanglah nih kok Op nama ya. anak gelam di rumah sakit Badong sanglah nih kok Op nama ya.
kene ya apa nah. Kamu engal kamu malu cai loket. Tonggo senyaman itu mah. Di rumah sakit mah. Dijang ke rumah sakit. Heeh. Tujang segar-segar ke rumah sakit. Iya nonggo senyaman itu. Iya, ring rumah sakit ampun wenten perawat, wenten mantri, wenten dokter, wenten medan. Apa? Medan. Apa? Medan. Tok sing jem medan, bidan. Harus Lah nawang mekejang itu ada cara dokter, mantri, perawat, bidan, suadarman ya nih, geginane, dan tugasnya mulut wah itu di rumah sakit ya megawe, tuh kena ben sakit basangnya melandas, ampun wenten CW, EWC. subuh aja kena ben, sing ada nongosin itu sakit basangnya, masih ya ancok-ancok batas nelung payah ke WC pedidi, dekat lantas dokter ya. Nyan periksa nyaman itu di subane suwud yo meperiksa bang resep ongkono beli obat tuh kepenangan ubane beli di rumah sakit subetlah di apotek tuh di rumah sakit ada apotek masih telah nyanan joh dongos di rumah sakit batis nelung pahit batisnya grade ki ibane acok-acok beli obat yang sing cai miliang Dijang yang obat. Tujang segar-segar milu sakit. Dijurarang dijang jina. Wih, namanya ini nah binakang walas baktin ini nyat pada oleh pidan dini rikale buka jani lantas nemu kebiah paran pang mecina gelah ledang walas baktin yang nyerake jani yang paunukan bibis angon serana meliubat belah aja Wah, cokori dewo pacang ngopaico. Uniko patut pisan. Wah, ning cokori dewo nu enang parah. Ben rerame lemuani yang ngerupake paukurannya masih sing ngadenu. Wih, jadi kene nah. Di subane sud periksa ya ke dokter ya. Nyanan bang resep, beli obat duen biang. Ya kadang di mekerang medar. Ingatang biangin nasi. Iya anak gelam sing luwung biasa medar. Ingetan nipun dados lunas nasi. Man? Becikan bubuang niko. Apa? Bubuang. Apa? Kalian nang bubuh. Bubuh beliang. Nge. Yen man bubuh itu nemisi bisiap. Pangcanang ben. Liud lah ban medar nyana nengal segar bayune megede di rumah sakit barang benyat pada dini. Inge. Nah. Begitu suruh beli bubuh, liang yubat. Kamu ke apotek serang resepnya aji kuda aja nih bayar. Ini bang pis 500. Ini lah. Buat napi ji 500. Sewa ngojek kirang nih kok. Nyan ngorin beli obat 500 nih apa cai bekala kena pen nyana di Oh, yang yang bedak. Masang es. Itu nih biang bubuh. Inge. Iki tumasangipun bubuh. Iki yang dados ten lunas niki. Anan kumat mah kijang. Yang cai stondene luas nyak pewaragan malu lunas paicel. Inge. Nih dadi masih beli yang bener bubuh nah. Inge. Itu nih biang obat. Udah, demek lu sekuang-kuangnya demenep di rumah sakit. Inge yang kirang malih kijang lunas sering inge to Orang ngantosang di puri. Inge mang nu gelisan kijang mau pamit. Nah, enggak. Dan suka duh kita mulut wah mesanding pas mari bidang kel kepurnya jani ter aduh mada aja suweja kawin nih melarapan paitan ide sida ya yang ngalengal lo kok terkejut ada apa sih? Semaro nyamane matur. Tukone opname di rumah sakit. Bisa mati jelmane Atman itu kemae. Atmane sing trima ken sang suratmu. Bagong tan karipun. Iye, pidan mulih.
Udiang ke segaro, melis. Ah, kepala senut-senut. Ya kontrek lah. Badok. Di komen aja. Ketome. Siapa takut? Ya, ada. Boleh bekado. Ada. Tawentan nabi ada simpan berdagang kentan. Ini. Baba. Hah? Ayo. Titiang tandados kamal tuh. Asal siang titiang kontak aja titiang. Mare nyaman sini matur. Tukune cai bareng. Tendak. Oh, sekian ya giat. Oh iya bincang lagi. Mungkin babak nih. Udiang titiang babak, titiang segar tuh. Titiang sehat wala sengat tuh. Yang kadang nuli bidang gelas gomelit. Yen cai marah-marah bisu negakin motor. Adeng-adeng, udah ngebut. Apalah karalih tuh ngangenang di terminal Batu Bulan bertabrakan long batu saya. Siro maktor sapun dikering cokor deu. Nang dajem-ajem misi ngelak-ngelak hati sing tawange blok yen. Ngaku dua yen biasa negakin motor di cuma di desa yang melalui ke foto ngimpas motor gede ngejar mentabrakan wagong cingake buntut ditiakin kan beta tuh halus wih tiang si kuda mentabrakan dan wentan sampai siram matur sampai iya matur sing ngai-ngai dokin lemune nih ngai kengken njumin matur marah Napi malah atur orang ditiang atur cine marah Cokori Dewan jantan mirang, anak tabrakan. Dari kau bedangin terminal Batu Bulan. Itu yang mentabrakan. Terminal Batu Bulan bedangin. Itu yang mentabrakan. Bedangin terminal Batu Bulan. Gelah nawang, terminal Batu Bulan mula bedangin tongosnya. Kesampun jauh neng tabrak kan motornya kertas kota di jalan. Ayo wasin. Iya ada jelema prade metabrakan kanti leketos kanti ke tengah kota tuaran babak belur ke batak nangiwasin ada suet mirip dia. Napene suet? Apaan aja? Ampun dia tabrak kan motornya kertas kota di jalan. Tuentan got tengah narko Dua gok nikah artinya cokori dewa lengah. Awak parakan di sana bener ibu matur nah. Pangawang sourcing deh bakso bener dari parakan. Langsung ke ngulah-ngulah memunyi bener. Apa halus lengah ya? Halus lengah lolo. Weh, yang pas kalau cai iya bani matur nguning ayang cai metabrak lah sing luwung kayune dipuri sing jujur lah tabrakan ya ada sangat kengken unuk gitu lah kanti leketik kuning tengah kote pas kalau ketik ada sangat mawanan ada medhanan papa banget bagung gitu yuk kengken parakan gelah batasipun lelung gitu yuk yang orang akibatnya calung tak nyen matur gitu yang cai marah tuh yang lung batasipun dong bersidangi pun tangkel meriki marah gini aturan mawinan becek ang mirang ngatur titiang nawagang duagong batasipun lung nika nika artinya cokori dewa sonto loyo in matur gitu halusnya kok halus sonto loyo goblok saja iya kanangsan bin sada bos mentabrakan kan dilong badese si ben lanjut dar motornya ada usaha wih banget lu agung bos kalau mentabrak motor rusak banget mengkengken motornya
Nama ring bingkil gitu ya. Inge becek aduh. Motornya nama di bingkil, anaknya nek gelem servisnya di rumah sakit. Badeng. Oh badeng nih aduh. Gelasin medakon menyamune ada babak batas long gitu yo. Motor rusak, motornya itu servis sering bingkil. Nah, penyaman sini hijau gitu gelang. Punuk nama di rumah sakit gitu. Jelema apa nih mempadang? Dan kijang boleh matur kencan. Jelema kulit tengah. Men motore kencen. Kan sapuniko cokori dewa, mangken motor rusak di bingkil. Kencan motor rusak jangan bawa ke bingkil. Ngundang Bani, ngundang ayang tuh nyamannya nama di rumah sakit. Mangken anak gelom di rumah sakit Badung sanglah niko. Saya matur tuh nyamannya nama di rumah sakit. Nge rumah sakit sanglah Badung niko. Bibir bandingan. Nyamannya saya matur Bani ngatur iyo nama di rumah sakit. Kiki ngatur marah. Boleh kijang ngundang kencan. Bagong para kali bentar op nama di rumah sakit. Marah-marah kiki ngatur. Mangken anak gelom di rumah sakit. Karena kulijo kadang jantan geman ngurusang. Dong, menawi punika sangkan yang bakten manakipun megegonjakan aratu. Yang kepilih kangkat sampunan, coba dia mengapa begitu. Menawi pun megeguyon yang cokor itu barang. Kelas yang lebih salah. Di kapal-kapal megeguyon, suksemo gelah. Rumah saat ada pindah ke penyelimur kayung gelah. Ang Chainawang. Iya nalih sedini-dini rasa. Sing sida pengelah mapi kayun. Serta dukita. Iya nalih yang perjalanan ane malu ane subeliwat. Cai pada jak dadu ngiring gelah ditunggung suraja aja di pesraman. Taki-taki ning sewa ke Gunung Widya. Saluwering ne mulo kapai ce. Sida cari bengelah lungsuk. Kengken mula, rata titining sang anyakrawardhi. Kengken silek ramaning sang amadak nata. Sajeroning panca stiti darmeng Prabu. Paunukan asta berada. Asta dasa prameteng Prabu danur dares aji peperangane. Maka jang rumah sasida paripurna bengelah lungsuk. Wala. Di subane ada wara nugraha. Mawali uli pesraman ngungsi pa negara Wilecita nekat di puri landas. Tedung jagat gelah kinucap wala. Kayang jani pa negaran gelah nulandas kawawa kawangku dening peratu limawet uli pa negara Gondang Watu. Nini sing sida ben gelah mapi kayu. Sebilang ngetiban setake ngatur apa nemadan kemang tahun kemu. Wiak tiaran buahku. Sampun lintang reng kalih dasa warsa jagat biadin panyak cokur dewa kewawu antuk aku ngesaking Gondang Waktu punapi antuk kopi kayun sana mangkir yadian cokur dewa nabi wastana sampun putus sengaja sampun nabi wastana wicaksana aku kuanten durung lah dosi tiang nabi wastana tumager ring-ringgit cokur dewa kantun wimuda. Tidak anak kelintir sampun kawis taruh ke Janon Nurago kiat janan itu kalor sampun ke kaonangan. Yen prade glasing mau saha. Sing rumah sat gelah ngardi. Ida nak lingsir dumadak jauh umur ingat cindia. Pang mekardi pang presida oleh genatan rahayu dong gitu ya. Yes. Saya nih Kang Papunahan prahayu jana. Undang ketujuan gelapang presida ngilang keken kesengsarannya para jana padam kejang. Hayang jani sing sida ben. Sejabaning kene. Yai Paman Agung pengabeh puri nih. Dibisanya nguning yang ngatur. Iyan kumadi pisereng ngarsan pelunggo cokor dewa. Pacang les angge saking rike. Iyan kumadi kangkat di jang unsur. Keto ya matur. Pilih becik. Sedun kejaba puri dua agung. Ngalalana ngumbar desa. Ngungsi pa negara siosang. Undang mana di tiang matur. Pelunggo cokor dewa mangna presiden. Ngamulih napisan yang mewasta seraya kanti. Aduh nah. Puniko patut pisan Bagong. Lungain para ratu ni sami. Sampun api antuk, manglem dato sasiki. Yang sampun api wastana sekian api wastana para ratu ni sami. Piro sakten wong sinungan. Nah,
yen subanyak mabestikan tu mawastu kokoh kengken tulia petapannya sampan. Gek. Nah jadi kene pejalannya lah karjo. Saya bekale rongwang. Kang selamat pejalannya bantane kirianmu. Jalan bulam-bulam beremu. Giring nasi cerian rek kumrajang kurus giring arah. Giring. Terus Sud mesiran, orang melali kini aji, ning ganti pengangon dewa pang nyina yang okan sang ratu gitu ber. Mancan sud nyaluk pakaian gitu mesin deponya, na sud manus jak antrek yang kesaluk na. Aduh, pengadan nak depon. Nak kelangan apa ya nih? Orang nama kejit kini aja saap. Le, anten yuk, jit. Pasti ngenen nih, pasti ngenen. Jeruana istri, sapa sira pacang ngajak nganten? Jut. Halo, lacur dong nak lu pengengkenang ini. Dokumen kecunduk pengajakin nganten, jot. Long nasibnya tuh, dijajah laku kena kajetan. Tuh bau pang, oyong doren timpal, mulai biasa, gitu kengken. Pengadana sempat dijuari dan likat doren timpal. Namu ani dijak gitu. Betawa, jawat runa, jawat berdua, kata. Nyapen kerame-rame, lah puana bajang perjani, besok alam. Pengadana sempat dijuari. Kenalan yuk, ge. Sakeng napi ge. Ada tiang kemu ge. Galak cicingnya ge. Maro-maro lah, bogen saya Allah bang. Mare-mare lah, subagan biasa celok. Apa toh? Maro-maro biasa no ala. Maro-maro biasa no kita. Makelo, bisa saya. Makelo, bisa cinta. Mula kita yang tresnane. Tumpah. Apot. Apa tuh matumpal? Mula kita yang tresnane. Ngajak itu. Lakar pesubungan. Maro biasa no kita.
Munyin kenang kengken tuh munyin Lo dasar kenang. jelema buang. Apa tuh makaplat? Kenangnya ngangsal. Oh, angsal kenange. Oh. Oh, tuh kenange aja rambang ki. Men, Cengceng nih sing beruang ki. kengken. Cengceng nih. Oh. Ngacak konceng, ngacak aples. Ngacak aples. Lakar pesubungan. Begitulah kalau asmara mulai berbunga sayang. Nyanyiannya kampungan amat. Sangat jengah kena kuning. Kalau beta dapat menyanyi, yang tidur-tidur semua pulas. Kadang-kadang ya bangun. Lagu barat Michael Jackson, rock and roll. Baik. Yes! One, two, three, four. One, two, three, four. Bebek putih jati. Ayo. Nuk. Kengkenan gitu. Lagu barat apa misi bebek putih jamul. Artinya roe angon-angon bebek gitu. Kalau mau ngelak hati kan aja. Dadar. Yang cai dar. Ha ha. Nah. Cintaku terbagi dua. Sayangku terbagi dua. Apa hilang? Siapa? Apa hilang wo? Siapa penyanyi? Untukmu 50. Untukku Untukmu 5 rupiah. sudah dibangkanya. Untukmu Untukku sate mak. ngerti. Dan Cintanya kan 100%. Itu bang seket yang abang mangpiah, yang abang ben setiman gitu. Artinya liyo nang badannya po nenek. lalen pirang lah. Unapi lu? Untukku sadiman gitu. Bijet keman sadi disengol meni. Oh ya namanya deh penampilannya jak terlena bayu bane. Masih terngiang di telingaku bisi cintamu betapa lembut dan mesranya aku terlena. Nang omah nanget tuh. Nyakan no, nyakasek. Tiada terasa air mataku basah di pipi Nang omah nanget tuh. dan terbuai aku terlena. Nyakan no, nyakasek. Cinta
Jejani ati melali Siang kamilu dijegena beli Lanjani ke kuda Akade coba biasa Lanjani ke sanur Aduh, bapaknya mau gaya pak itu beli Lanjani ke blenyong Pangengalan lungan kau batang galak. Kaden itu ada komplek Apa ngadi nawang Oh, yang sing bani tangkap di pem Apa tuh? Neng gedong Maro ora muda-muda ngeleng, kalau matane sing suye. Mula ibu mula sentimen mula. Sadap nih orang muda-muda. Mare ibu mani-mani ngajak liu. Ini pedang keririan panah. Dit. Saya bergerak gede. Ini Pak. Ais. Nah, nggak jadi yang bekebisaan begini nak. Macam-macam. Dona gitu-gitu. Dan aja sing bani ya. Walau di dia nang tanam moni jasa kami bajakan asal di. Ayo ngalih sing kayak gitu. Ne adikat namen. Dan kene undo ka sinapa nasi bubuh nasi tepang nih. Nak budoh metimpal gendang. Git. Rasa sing luwung kayone. Jangan milu capek budo nyen. Daya aja kali-kali. Oh, uyun anu iki. Pulang-pulang.
paman nyolek tuh. Jero anak istri. Yan ngopi kayon ngusut anak lanang bagus, sampun nang tangan usut. Apane? Jero anak lanang dijo tongos kunci kontake. Bisi kunci. Ada no ngapo mundur lah. Le. Titik sama kunci. Pas magenap takonan. Murah dan lagi kunci. Kenal ngakonang kunci. Aduh kaya. Aduh kaya. Nek angwang kita. Nen, Kunci kau. antri melengis kunci beselap di bangkianan. Ini apa budak-budak? Benar. Ilu tak. Aduh. Mano. Aduh, ngalegano. Aduh, bakat anjuke. Aduh, bakat anjuke. Aduh, meletus. Ayo, ikat. Aduh, koteka. Ngapine koteke? Sebun kedis. Wah, benot lah melai perete. Dar. Ngasak itu ngejang kaduta. Yang kan yang man kate atau. Ketua abu mutus ketua punya. Ini bertena ngabok kau. Wih, yang tu. Dagang mana mana dulu masa kalang nalukut menceng lawan. Mewi. Masa dilewatkan begitu saja? Kanti yang mau gendeng, kanti yang egal, kanti pesuntut. Masa sih ngerti? Untuk apa? Ayo deh. Mai deh. Hijau deh. Mai. Pengengalan cek diriku memang. Semut kan pasar semut. Udang hijau. Hijau. Cil. Oh, angin. Petang itu. Pedang melong angin. Udang cuma gaya. Weh. Mai. Udang. Ini nganten. Dia mengalih kaya kamu main sekaro-karoan dengan dia sih lo. Ini nganten. Ya. Oh, weh. Weh, kan. Lah pilih. Bele. Lu darang di tengah hari ada. Ada nih bola kalau mau kere kumat. Mai deh. Kini nah pang luang pan. Oke. Pang luang pan ngeraus nyen jadane. Oh ya, yang gengge. Oh gungge. Oh nagong. Ageng. Gungge nyen. Gengge belok. Ah. Gungge belo. Oh, benar paling ada cedok. Mai deh. Kemudian Nanti macam apa ngeraus ngaden? Gungge nawang kikin perjalanan ngaden. ada teori. Berjalan bareng-bareng, mencelup ke kamar, di subok, di tengah, adek kocret. Hai, Tina ngaden belum musim keceret. sinawa. Hai, nami. Ini Oke. gungge pang nawang nah. Oke. Iya ada anak menjalan ngaden nek pertama. Mula sandang kedasarin ben saling kapi tresnan. Oh, pada
saling pada kalulutan ase, saling pada aris, saling pada arus pada lila. Pamet yang demen jagung ke? Aduh, dia bercinta setengah badan, setengah mati. Bin sada gungge pangnawang nah. Ini ada anak nganten, stonden nganten, kedasarin pun megegelan malu. Megegelan yang juang terjadi metunangan yang raosan. Metunangan malu. Yen juang di masa-masa metunangannya. Wis cek Dewa Ratu. Tuh, kok nenang orang suarga nih. Kamu main bareng-bareng. Ije bareng-bareng sing dari palas. Cara awai palas, asane tiban. Aduh. Jagate gumini asane gelah jak dadu. Ada yang jam kita mati yang pisah. Oh. Begitu. Ben pidan, subuh lantas ada padewasan melah. Panemaya. Nganten. Dina Rahayu. Padewasan nganten. Oh begitu. Disur nganten nih. Man? Di petengnya ka pertama nih bepih dia orang. Di malam pertama. Oh. Aduh. Begitu. Petang nesek malu. Oh. Bareng-bareng di gedongan. Mencelak ke kamarnya. Bareng di kamar. Ajak dua. Ajak dadu dua. Begitu. Begitu mekancing kuri. Unda bokor ya. Begitu. Begitu mati lampu. Petang kamarnya. Petang dedak. Begitu. Mekancing kuri, mati lampu, petang dedak. Begitu. Begitu udiang jemak gaya. Saya tahu. Toh. Wah, yang mati lampu pengengalan sing longan sentere kobleta. Mana begitu kan buat anak manu cara dawayan dong dia mana. Sangkale uli jani melajah malu metunangan. Yang keluarkan melajah dong. Jadi melajah manu. Iya men dong. Kemudian melajah kan. Selalu wering pengerencana tujuan sandang pang apa dan pangnawang pang bisa melajah malu. Oh begitu. Sekan gong. Apa yang mawilan madan sekan gong? Saya ulian duak nih megamel. Angkala dua. Sangkale duak dasar bidan melajah. Melajah. Kemudian jadi belajar. Ini kene, pang biasa kayak tuh lijani melajah. Saya kerada budok. Jadi gongge nya yang dia. Dia. Ngang dia. Gongge pang biasa kayak tuh. Gongge nya anu. Dia. Nah orang ya nah segala. Lalu. Ini lalu. Haru. Nasi goreng. Udah di neme. Dija. Sungai. Di sungai nawa. Kemudian pangadanan nawa. Artene buka pakaiannya pangkaruan mulus napitan. Nyanan pangkan buka setengah ke ngale udang kapet goreng. Apa tuh? Nyanan nak bajang dia goreng. Pangsing tulis senga anak meli kucit wadah karung aman luang saja halus mulus seger. Nyanan kucit perot, buntut, berung bakat. Yang diharap narame sama kajang nawang pisau mahnya Dewa Ratu halus mulus. Haru. Sing haru. Men yang situ ben bidan men. Haru. Oh yang singa. Singa. Haru. Ini bongan. Haru. Weh, terus ngaruh ben bidan nyakan. Apa ben pidan nyakan asal bong aru sih setengah mateng toh. Misi keto Si, pang beli nawang. Leneng keto nana. Ya mulut tuh. Haru. Lajang ngaden belum. Belum lalung malu. Haru. Oh neng, sinyap belum ada. Haru. Apa dia kayaknya? Pangwang medina. Aden. Dor negana. Lakaten yang itu. Haru. Misi keto peroro. Wanta kenten. Dendong kancelna. Nggih, terus enten. Satus gede. Itu nomor. Nah, Misi keto peroro. nah ngalang dir. Lakaten yang Silak peranan jalan dong mangit itu. Baik.